friends this bube. E be ye dey. Bra preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoro se. Se be dia ko ne be kwen bodi akede. Na se kofi nro ni ya be antima nyina ni mu ampata na wo ya de. Bra, me pa chobra me hwa de wo bag. Bra adai enen su biem. Hey! No time about me shana me see ba ko no ana wayi me ensen. Bra, senya time about me sha esia Jimmy ni me fie fo no enya dia ba ko ebeso yen. Ani enu di sen ka fa ni nyina. Time about me sha senya esi eje no me ka se me di wa dance ya heaven ena dem be kwa akopie enti se malaria we dra any time about mixture. Enye enu nko die nanum ato a wontimi enidie no we dro any time about mixture. Edroi enye ma oba a wafa afuro die wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu so wo pe enure dudu atu a KNG heba ewo emrom Abidjan house ana ba ko so wo atonsu Monaco junction kayo set time no eye TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adan ziba ewo imu ni be suako so what about what your papa na mu you want to say bema we. Yeah, this is my secret. Give us power capsules. So we are Bema. Now our general body pains. So we see ya. And now say enemu yare. Give us power capsules. Obedu as mama. Ono enemy lawyer. Ah, enti wo lawyer no na hye obotom. Ayi bro. Dey na pon me ba be chia mo a ese ni die. Busano. No. Ni na fi waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes yare na wo so. Ko di wo ni pedem wani na wo posa amaman enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Wo be ye free. Lawyer. Give us cold capsules. And give us power capsules. Hey, and give us free. Wo be Chinasuma. Numbi. Oba wa fa fro nom. The woman the banufo nom akwada woni mfie dumie no ono nso nom. Yo abusiafo enanso bio. Akraba je bi matrase e wo Nyansapo dwumadie so. Sire da me ye no no. Enanso ye ne. Maso mfonti mumunti o e na menye mahome. Maka se mu mmerem ya me so mmerem. Enanso me ni mabodafo ahia. Ah ye bu be medical team de ntie bu be. Enti kwambisu no Chase ye cheche ni mu. Mwada uroma. Akraba je bi mafumadwa. Ene mabodafo a me no betwetwe enkomo eye kwabra sei a sanmani braki. One Asante a ono nso ye sanmani kwaku anansi. Enti ne gogora zabato akraba je bi o Nyansapo dwumadi esu. De besi bia de wa abodo to fa ne sane mu wo bia wo bi ha. Yo! Bema sei mama kwaba na de mu fi boko de kwa de dawo de jasi Asante aja boko de nyamadu boko e koyi de jasi yo enne mo Nyansapo dwumadi so ne wonche se moje so Nyansapo esan badwemba enokre se Nyansapo esan ba si badwemba de a no mo to akraba je bi e de na etwase yeto ebu ase na ye sane ne pass ne pass manda uroma medi me jama mo atifo hwemo wo mu ti mu de moka enti de na mo de ma Ghana man ni wiase afa na nyina mi ka chemini akatwa nite makatati uko ne die ma hunu hwe e dia na afo ana preda bre ana ma men kan jo de wo hwinti ahwe ase ewu ni en family katu onko na yi ase anansi ofia yimusali onye ntenta na nye otan ka okoto ntenta wodan no a wusa na ho ko bisa akatachiri wusa na se ho ko bisa akatachiri kwa nansi krona so onye ntenta na bante kuma nwe ne beto aso edane fidie no enokwe ana ma men kan jo se sabi de kokomoti ankoti kokoni anka kokompeti baby ofasu bambo na yonko wu kra wu akola wa bokoko mpa ko tira batiri ni so nse mo nyene tata eye be kroma na sabi fre de twani nana akola ni madwa ko na nyina fu tututu apra ni mdwane oni mo tete enokwe akola su dwane ko to esu afura na de kwa asi ne nim kwa so asi ahobrase enti na akoko wura no buoma na obo no mu ase ni senti da kun akoko se ne ni twetwe de nipa de twetwe ya ngo be hye nkom sa ukata twukata pire kata dwenku be nsio fawo enokwe akoko video ni ma de chi wo so tie wo nyina no akoko be dia woni mrekatu na ya ase kom na de no akoko mpa to ato o te gi se le wura mpa so
akoko abrewa ka akoko ansa na akoko nso aka abrewa no kwe akoko di uje na susuma ne ha o de ye ne video ya mo sabi akoko kro na ade na ni nso ade ni mia ne je ne akoko ba oni twesofo na akoma bo mu ade na de na esi akoko ba kro na ade ni makro mada na ne nsensu bu kro so hu ne sa ne tamfo yo ana ma menka ncho sa akoko fita ho che ofie obiri no kure turu obi nsi twere do matoa sabi obapasia ne kro dwuna o se awu titi beka asuma ne fili teka kire no kwe ana ma menka ncho so mo wi refu ko mhia ben hyen a wo yira wo base abusia panyin ya ye no nyanum faso asema fameka yo ana ma menka ncho se sabi pampanku etwere ba ho ne epeja na peni anwane a nkola nso nwane se oba pewa banchi bia da akọ ho kro bulututa pampanyansa da wiem awie ahye no ama na ayedin ye fa nkohye nsuo mu a ye ya ye boso adwe Nyansapo ho ye sana na badwe so bobiam sa abere chire mu se me chire mu se akola boni bi wo fie ye se akola na so odin je bi a police for meche no mfa no nkohye mkakra oba no ho badwe no oba mu ma na afi de asode na ba west nti papa nyansa da wiem ayedin ye fa nkohye nsuo mu a ye ya ye boso adwe ajatu utasa akotiti wedu ndo bisa na obi edu na wodu twagu chaw kontemplate tu krokoti ya fasu bam no kre ana ma menka njo se sebi you utasa na onim se na chi ache awo yankwati ya dron sumra no ani ahaban di ote no so no nti ne pusa wo no kre tu se huhu wo yenye wo ani firi de onye yo ana ma menka njo se mum osu da ya echelitiri come the coach amansan se no poto achechidi otiti na chija no hokọ yo tibia na ntwe bi a anche wono to no eni gina o da sani nsem abo na ntwe se bi ni su na yankwasi asuane na mbe yankwasi anam o nyo madodo ade so afupo nko tu tata ade so na ntwe pa nko wandu ba bia o chechira ade so ade se ba kwasi ho na asa na mra ne se be wa das wa ansre a ka hu so anso nsu to wi na ibon bi asu nso de bode hono be fa ba kwasi asra no pakotana no panyinu ma ya na ni bra fisa wi abeba ba to no no ko nsu so be ye bode ano pensio ho se adwuma na nse na mini eja me kwan na wusa me ho sika kwadwo ana me an se proye kan so nsem ma menka njoro se dibesi wusu anka ye hye wo ma sika ni ada aje nso emfa mo besia wusi echi nya oda ho na otafre afutuo bia ne wa charge sika kwa ya adwuma to atekra matoto wi a wo nwi nan bia ese nhia ana ye frɛ ne gire kaka ye o ma o se nyina tutu a na no nkyesa kaka de no ha che wo ese wo ho ananso a wa yare kaka de kaka ye na ma ne se nyina tutu no didi no hudu mpepe na ato na yem hyehye ana fa wo se nyina tutu aketre med mo frisie ana ma menka njoro so tumi fo tumi wo ka wa fo wa beti ekro ho tu hinu mo ne biem no kre ana min kokram anfreza beta me so abisi min freza me jasa beta so apete bi esi kurudu wasi akono be kum hia ni obi pa wo koma obi pa wa pampam na o hye wo komo de hia wa obotom kwa wa che okuro mu kwa se hye obi anu ma ye mpa na pampam kre de odin wonso bu akra prensa so nso na ba kon men kan cho se nchini twa ade ma nya ni bi hu tekra ma editi body o beri anen transesa no kre ani hanti agwa pitu pre wada ma ba so me wa fa kwadwo mensa wo se to benya ni monyama ne firi nwu oguso yo no kre ana ma men kan cho se abo asere wa o se kwate abo achim o se kwate bra ne anwe sabi medical ka sabi jo fu bi ti de eken esi akotiaba enya ni enya koniaba ukona bara sapan ya wa fa hwe ma no mo kora ti bi de ba dia na wo nyu maso me yanko ni for be ya nyu be na kachira kotra so amfrodan no kre ana ma men kan cho se wo pa abo ba no ma no so pe be wura gina ntakra boa bia nso ni soro wu an ntakra mofom bibi ni abobonu ya nko beta kuma ma no wo to aketipompo ni so mantentene no wo ye pa na no brode ne nye pe no kre ana ma men kan cho se abo apra otubo no so wanchi oni da bentra apra keto ho hia apra wakese a wobobo de wa mo na mo anse no no ni be bia na se kwanda toma wo ho sabi atete amo ase oni ba bi gina wo no kre ana ma men kan cho se me ko wansam se me ko twa mi dua na ma nya ntwa bi peto de ka wasen ofro patapaashi ya usi sutron kwanta no kre ofa patapaapi tu ye dem na ne woro ya shamra nso se anyunso adwa ya na nya bra wu dware no kre pani dware wi pe le fie so asan sabi nye de kura ba wanti bi da ni twi u fie kwa wadan ko bi de o de achi ofa amane di mpo madi na je to me ho yo ana ma men kan jiro se aboa koku no ko mu da on se de amaso na sen aboa koku na sen nsem yetuntuma na nkyere so hibidie yo ana ma men kan jiro se kan fofo nko anka jinntwa bobidie aboa koku na so mfa mu no mfa nkwambone yo apronkuma egu hira ni mpo ene ye tedi kuma kodu na be so aburubura je no pre o wonta we fie musade ne be jan nan yo ana ma men kan jiro se u fie fo sumu esumu to abonten a u fie fo sumu to abonten so fo tieti awo so abusuan ho enya asafo ne aboa agyae efie musi atwa yase abonten so diu ba bia bebe to bia yempoyem no kre abanso to nsuo ma na se hye na nukre abekro na ebetof mani frese ka ne soso ana ma men kan jiro sa abrewa ne na ye miensan so miru ne be kwa asama yensu ade je nkwan ye nsoma abrewa yo ana ma men kan jiro se we osuma abrewa bi ne be to de fa ho bayi
no kure truru de o twere mfom so de o ken kan so mfom so o tere du fo chesu di bro fra o to fo wa no fo mfom so nti na bro ni ye twere bia no de pepa de ahye no to yo ane ma men kan tro se wuti bia wi ase a wani nkum da no kure bia kwa na nsie de woni nti kuma ntena se ntonku no kure dia etere no enche wo kwa ya ase no kure bia bia wodi nsie twakuta fra no poma yo ane ma men kan tro se ye ntwa bia wi ye emfa ntwe bia wi ye no kure unru dia pesa de ne poma ho so obesan bebre ho ah dia sapede dusin ase aso ache dusin airport ni maka na so ntoma mu yo ane ma men kan tro se tu pampim pa ya tukuru uhunu ntoma bo emu na nimtia no ada ka mu pan no kure ane ma men kan tro se ka de ka do gwa de ntoma ache se ka no kwa ka da gwa asafo de woyin from abone e wo bedwam no sabe ka no kwa na nka de won kwa gya na wo bedwam na katan de so de wato ya ni mu no hia to pepa wo gya na chim no de we fa no memem no kure ane ma men kan tro se asem we center kan fa mabona edin fa ba bia e bia free trim beto boji soma fa onyira na otum pasa no kwe ana ma men kan tro se sebi wasa se okosu nsu afidi oso oju na ntwi ede na o ma mekum na ntwi de oso na fidi obota so ono ni ba bia ode ko ntuno pem abo a wo su na fidi so dina hwe odu wa hurutira no kure tru abo bia ade yira na so ntimi mpa ya na nyo wi ata o umu wusu wala to bi wuntumi wo kofa na nka abo kachiri de waso abo afunu na me se de omra ni ama ne bo no kwe men kan tro se you want ye abua pete hu etire hu and ti hu ntutumu afeso na epeja pa data ka bo bi adwane bo wira de ma kromo de kira kokko bia na de ma kokko seche didi sumna so ko tua kan abua kokko seche we nya chen yi antro na nya da we nya namfuno akokko ba ta huri treja tana na sabi ohunu no kwase ya no ko ana ma men kan tro se abua bia do sade osu apreku na enim se kura abua preku ni mu no so jam kwa bia so boduam ebe na nyu peyo fasoso abua bia do sade osu apreku nanso onto okay ni bro nana maji atum mabu mo ba menti se ntia afi na machire to maji atum do sade o sia pro nanso onto sa maji to wafa ho abua preko kro no so be ma mu yade dra ya ti lisum yo ana mamen ka to se ni bo a ekotirim account ntin so ana account no ko ade ate na ni no ana eyi ade to wani a wi a wo san de kire ni no ko ana mamen ka to se de ni ti so no ya to so try emfom pa ukwada tikasian so wi ade a wo se ya mre no ko ana mamen kan so se wo ye compare ne kese na o ka sa agijim se kukuru ja ya keka nsu be jai o tanfo so wa sa o chia ne pa o tanfo so te o yare ya no o si wa yi ana mamen kan so se sabi aboa cheche ka no kwa nka bodi ejina ye kokko no kretro ameko ho ya panso bodi ne mati no kwa mokosu oti na do tu wonum na wonka mu a enhyehye bia o so boduam oti mako na mfa to wonum a enhyehye amegina no so na meta me ho aba abusia fo ma da woroma sebe penisi so bi sebe twa su a efi baba do be ma o se ase madwumadi du hwe nda no ese mbona geta na gaton de hu dawuro enti enko ba atwen me ba sisi a Mema wakwaba the bad time herbal asuye ebusia na ebedi adanse se malaria edi enya malaria ekunye abrekwa ye bre enson ye malaria nti mekasa yi obienu matu ntimi tibi ndi ni tipaya na epai wo awo atiegu so aya na woni so ta edribri won tu nanti kakra bi asa oba abebu ahwe ohunam etwetwew awo atiegu so onamu ehhehyew anaso temperature kwa na ekosro make am full time herbal mixture edi amawo fa abefo afidie mo food for ajetum so preko pe enti de hia ne se obekọ drugstore bi e ben wo pharmacy shop chemical shop herbal shop na wa ma unsa aka time herbal mixture na timi aboa na akotu malaria na se amana kwa ensign emba ebiem wo share screen no eso ye telephone numbers no egu so bomodi afre yen na yentimi entwetwe enkomo asembi se bia so ubetimi afre ye mediane oba hema ya Asante adasene ye besan Me nuanom Ghanafo me cheche obi bia mo amoma me mo bibia awoni one me be kanfo give us co capsules na akire and na give us p powers no wo nyina eso aduma obi aye give us co capsules no na aduma ne se obi a wo yematim ebe kokuru wo bibia wo system no ba bia choku bia ebe yini nyina aba mema mo yeduma den asabre na atwam pedro weya give us co capsules na give us people one so hey that's my secret oh emema ma hojo majo kojo to emema mo yire no bu mani chia no pa me kama kirewo ebo aduma papa
ebe ma ne power na ma wa ye power ni mi en kabo mu dia na ye basta kele oba wa fa furo nom de o ma ne banu fo nom akwada wa ni mfie dumie no ono nso nom yo abusiafo Nyansapo dumadi na agusu awuhi te obi kase Nyansapo na wo ye na nye nana esu afram jebi akoraba me na mtudwemu dia na o daadao se bempanin se de wo ko atende wo ba atende onye atendoro wa na dance ni odumadi awuhi nyina ho se ye kase Nyansapo a na de nana esu afram jebi metedwemu a me sane Nyansapo na mawo me sane ama yanku ani mu no ko ana me kan so once na oprofun hu bebre de ka ho sie no ene no kretro do esumna so akrache fonso bia no wansampo bi yo ana ma bia so bodo bia no de wansampo bi akasia no wansna akasia ye wansampo bi wansampo wans ade odi bia nko wansampo bi yanku ani na me das sabi ko twa mansa o so waja no kwase asema na no nchese fa na num be na agromfama so agromfama so agrompramaso thank you yanku ani ejabofo so de tuo betata ko twa mansa okwaye ma na nya dukura na magum yo ana ma menka ncho se obofo okwa atene wa nya dode se dua katwie edutwe na ma wansare kwajan tumri katenta kwa ya so abrobia mpam no yidi na afafafefa nka achechide ni nwa won na fa achechide nka obofo kane se wo pa achechide abonetire modana na asiko ohoro nsabra me ni di yo wa nwa onimu so hwe ohwe na so yi a na obenye be ya otopi wa ohwe na so no so yi a onyine be ya otopi so boduam nwa ohun to sha obenyi be tope yanku ani adofo mfaso ene nwa no pre ana ma men kan tro se sabi do da fom no o ma hwe ase ho ban ho kretro do o prokwaku o charge amade nyina ne firi ho wa awe yo ma men kan tro so pro so di ne me e won papam ene pre so pro wona ma beso odi ni mmere e won papam yanku ani o pro so do ma beso na no ho kire no do ho batam na nkanso yo kukuban odidi abrempon didi a ye tuna abrempon tu kukuban akro na ni tire no nante ko hia sombofo yo ana ma men kan tro se mentuma me si okuku manwu ye ho adwe na medwe na nya ma me kura mtia na me hia na mtia na wanyem so binya abawu nkodi korasem no ko e mawu so ye akoko batan ni bisa no ye wato mo tia pe ne sabe wo pagya chacha woni no bo ni nkunya enjire mo tia ba biao ana ma dawro ma ye ko so mo me si Nyansapo ri nyina na ene Nyansapo no Nyansapo a nana esu afram jebi akraba ma je adwati mu no dodo odwa ba ko fo mfa ntana so esa na ko dane Zambia mampani Mugabe etwase ye disi ha me ye ba hai wo mo ho odi ye bigya wo no mu a kai ko pese pro batu nya no bra so kasa mema mo ya de adoma kire nyame de akyem no mu odu yi so nya wona bu be no enya de eduma adini ye tiri ampon onka mo no mede nyama ni nyina ba wie ya e ba ye bu ye fa to so mienu Ebra, me pa chobra me hwa de wo bag ni. bra adai enen subiem Ei! No time ba me hwa na me si ba ko no ana wayi me ensen. bra senior time heba mesha esia jimi ni me fiefo no enya dia baako ebeso yen Ani eni udi senka wo fa ni nyina. time heba mesha senior esi eje no me ka se me di one dance ya heaven ena dem be kwa akopie enti se malaria we draw any time heba mixture Enye enu nko de nanum ato a wontimi enidie no. Wadro any time eba mixture. Adroi enye mma oba a wafa afuro. De wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. So wo pe enure dudu atu a KNG heba ewo emrom Abidjan house ana ba akoso wo atonsu Monaco junction. kayo set time no eye TIME time heba mixture afi malaria fever bi adan ziba ewo imu ni be tuako ena kwabena sei ono na ho de nyinam se fa to so mienu no kwabena sei braki akeka na ho obu men makoma aduanan num ena otu petetu ba ena nye petetu kra obu ye no akraba je mu ye me ha sipo enti manya nto enti meje ba ko efri ni nsem enti me aduanan num no beti ba ko efri mo ko nya aduanan enan ena akyase antwi kwa nanse tuma mpamika na ho de nye fe di ga no ko a enti fe to so mienu so ono so bu men makoma aduanan num sa pepe Nemum
me nsem wo ho akraba ma nyanto me mpene mo mo huro wuduro bi a mra wo fie ho enti me son so ya de abrɛ wo e be papa kwa na abɛte me nim sɛ wo ye wo hwe wo so usua bi aka no ba bi nti de nya bi a ma nyintum ana ko ye awuduro e de ama wo enti chaase atwinsu ebu me no aduanan no sɛ bi ka kan na ɛna emu miɛnsa de fufuro no ma nyanto enti bi miɛnsa de fufuro na ko nya aduanan mienu enti bi kan nyina abomu a kwabra sai braki ubu me no mako oha ene aduonu baako 121 ogyane naso ena chance entry so ebu me no mako 1 metini nyina afi mu no ono so nya 120 enti se no kabana sei e de abano baako pe oni tabo baako pe ena to nya chance entry so medika kan senya bre no a enke be kwa menwuna do etimi se mo da woro ma aboafo no nya bre ne abre ena be ne na asa e be de etwede mo da woro manti mi wodom bebu nanso de oso ya sen ma wo hwe me se de me no kasai ena ho aye na edi se na grofo from se dwade grofo tie mpani atitiri ani tritie fo dwa ton de bra ne mo ho da woro ma enya bo kase bia na ayi o pero fo ti tie na botoa mo de dom no mra kakrakra ne nkirima nso nsua bi ye ni ade bia da ho de twen wo no kana kura wotna sinkrata se na watwuri ja oma ise de ye ti mu so ya sen wo ton bode kura bra banchi ekan ni nyina me wo ho da wura ma amatifo abeto ada wuro ma akura waje bi ene dum besi ha nyame ya adom a mesa mamrante ato aso bi o makra mo